peserta selanjutnya ya, ada Ananda Nur Laila Afifa Ahmad. Silahkan. Oke, baik. Ambil soalnya terlebih dahulu. Nah, kasih sama Pak Ustadz ya. Juz 1 ya. Oke. Ya, Nur Laila Afifah Ahmad. Ini sama nih dari Pondok Pesantren Abu Musa juga ya? Iya. Satu kelas sama Aina enggak? Enggak. Beda kelas? Beda. Satu ini kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 ya, habis bentar lagi dah tamat tuh ya. Udah berapa juz hafalannya ngomong-ngomong? 17 ya, Masya Allah ya. Nanti selesai kelas 3 gitu, kalau bisa 30 juz selesai itu ya. Oke, sudah Pak Ustadz ya. Perhatikan Pak Ustadz baik-baik, silahkan. Baik, anak kami Nur Laila Afifah Ahmad. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Soal kedua. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
Alhamdulillah. Soal ketiga. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ay yu'ammar wallahu bima wallahu ala kulli inna Allah wallahu basirum bima ya'malun. Wallahu basirum bima ya'malun. Sadaqallahul azim. Oke, Nur Laila Afifah Ahmad ya. Tadi ada yang kelupaan banyak tadi ya. Gimana Pak Ustadz Yunimaha nih penampilan Ananda kita? Ya, baik. Alhamdulillah tuntas ya, walaupun ada bel dan bimbingan sekali ya. Iramanya oke, mantap ya. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz kita pada sebelumnya tadi, kurang naik dikit lagi ya. Cuman masukan dari Ustadz kurang tenang kayaknya ya. Ini iramanya itu udah bagus, perlu ketenangan. Jangan buru-buru. Kalau irama itu yang dibawa harus tenang ya. Biar nampak gregetnya enak didengar itu. Kemudian yang perlu diperbaiki seperti ketajaman baris ya, seperti darul qul in kanat lakumud darul akhiratu, terdengar darul rol dengan ru beda ya. Jadi, ketajaman baris itu perlu diulang-ulang, belajar ya supaya terbiasa. Baik, demikian, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya Ustadz Rafi. Ya, alhamdulillah sudah bagus, cuman tadi ada beberapa kali yang tersendat ya. Sempat juga ada bimbing sekali. Ini kalau yang tersendat itu mempengaruhi tajwid. Umpamanya tadi fad'u lana rabbaka. Kalau wakaf kan enggak boleh rabbaka kan. Lebih baik fad'u lana rabbak. Kalau kita ragu kan, ya, rabbaka berhenti ya. Dari mana dapat hukumnya itu kan? Nah, demikian juga ad-darul akhiratu indallahi. Enggak boleh indallahi. Indallah aja kan kalau kita berhenti kan. Menyalahi di tajwid dia kan. Kemudian mengulang tadi, jangan diulang dari mimba qoliha, mundur aja sedikit. Yukhrij lana mimma, kan gitu kan? Bagus dia tadi mimba qoliha diulang. Jadi ambil fi'il mudhari'nya boleh kan, atau misalnya dari masdar kan begitu ya. Ya, itu boleh ya. Baik, makasih. Oke, terima kasih Ananda Nur Laila Afifah Ahmad.